I dobrodošli Terme Vrujići. I krenulo je mazanje rano jutros. Obzira što je prljavo. Gdje je muška kosa? Gužva u restoranu.
Ima i tu neki bazen. Paradajza, krastavaca i kupusa. Džakuziju su prazni, pošto još nije sezona. Kao.
već jedno drvo. Veće. Ovdje. Holandija i Maroko noćas su krivi. To može bude 7. A? Hoće da pršti. Pogledaj, teorija da bude 0-0. Ćao, čao. Ćao. A mislim da na parku mogu da se suprotstave Brazilu. To bi bilo to. Terme Vojci. Vidimo se u nekom drugom mjestu. Ćao.